Thobela ka lapeng moago ke seswantšho sa dikantorokgolo tša SABC ka Auckland Park gomme jwalo ka setlwaedi re thoma ka tšeo di hlilego di direga dihlogo tša ditaba. Kgorotsheko ya dikgetho e ntšhitše taelo ya mabapi le boipiletši bja mokgatlo o sa tšego hlongwa wa Umkhonto weSizwe go phaela dikgetho tša lenyaga bjalo ka tšeo di sego molaong. Mokgatlo wa UDM kwa bjale go tsenela pušo ya botei bja setšhaba kore Government of National Unity. Thobela ka lapeng nna le Mphoto Teme re romilwe ke sehlopha sa ditaba tša Sepedi go tla go lealela tšeo di hlilego di direga mosegare ka moka e fela pele ga fao re thoma ka tšeo di rego Kgorotsheko ya dikgetho e ntšhitše taelo ya mabapi le boipiletšo bja mokgatlo o sa tšego hlongwa wa Umkhonto weSizwe wa go phaela dikgetho tša lenyaga bjalo ka tšeo di sego molaong. Kgorotsheko ye ya go ekgetha e file bao ba amegago go fihla ka labobedi la 25 go ikarabela ka mokgwa wa dingwala tša go ikana goba di-affidavit go tlaletša seo kgopelong ya yona MK e file go fihla ka labone la 27 June go ikarabela go seo. Ditaelo tše di tla morago ga gore mokgatlo wa MK o romele dingwalwa pele ga kgorotsheko go nyaka gore kgorotsheko e hlathe dikgetho tša lenyaga tša province le tša bosetšhaba bjalo ka tšeo di bego di sena bolokologi. Mokgatlo o nyaka gape magareng ga tše dingwe go dira taelo ya gore mopresidente a tsebiše letšatši kgwedi le leswa la dikgetho. Ka dingwalong tša yona tšeo SABC e di bonego mokgatlo o re ge nkabe dikgetho tša lenyaga di be di lokologile gape di sena bosodi mokgatlo wa MK nka bo thupile dikgetho tša bosetšhaba ka sengwalong sa boikano goba affidavit yeo e ngwadilego ke mogokaganyi wa mokgatlo Nathi Nhleko. Mokgatlo o re pele ga ge go hlathwa dipoelo tša dikgetho tša lenyaga go bo go šetše go rometše dingongorego ka ga mabapi le ka moo dikgetho di bego di sa sepele ka thelelo ka gona ditišeneng. Ditaba di le bjalo mokgatlo o tšere sephetho sa go romela moahlodi yo a tlošitšego maemong e se ka nako John Hlophe bjalo ka moetapele wa mokgatlo parlamenteng. Gomme bjalo ka mehla go matlakaleng a rena a dikgokaganyo re botšitše potšišo ra re na maikutlo a gago ke afe morago ga gore moahlodi yo a tlošitšego setulong pele ga nako John Hlophe a hlaolwe bjalo ka moetapele wa MK parlamenteng. Letlakaleng la Facebook o ngwadile bjalo ka mehla Immaculate Shai o re ke re morena Hlophe o hloka nnete seo se ra gore le mathomong o be apere letlalo la nku e upša e le phiri. Frederick Gafani yana o re ke tloga ke lebogiša mmušo wo wa mohlakanelwa ke ona o tla re iša go kanana legae la maswi le dinosi. Mafirišo ke yana o re maikutlo a ka ke a kgakanego a retse ruri Afrika Borwa o tla nyama moko. Ge ile Segorane Chauke kwa mafelelo yana o re ga ke bone gore John Hlophe a ka o beisha wa tuka parlamenteng. Re leboga maikutlo ka mehla le mehla re gatala pele ka tšeo di rego mokgatlo wa dipolotiki wa UDM kwa bjale go ka tsenela mmušo wa mohlakanelwa e lego Government of National Unity. Mokgatlo wo o dirile tsebišo ya sephetho sa ona morago go kopana le boetapele le hono UDM e re ge se na go saenela kwano ye e tla tsebiša setšhaba ditaba di le bjalo ka ditaba tša kwano yeo. Pijana mokgatlo o ngwaletše moahlodi mogolo Raymond Zondo go thola moahlodi yo a rotšego modiro go sepediša ditherišano tša go hloma mmušo wa mohlakanelwa goba ke re go hloma mmušo wa mohlakanelwa. Pijana UDM e bele magareng ga mekgatlo yeo e ile go ya laetša dipelaelo tša yona ka ga GNU gomme ya hloma seboka sa Progressive Caucus. Moetapele wa Patriotic Alliance Gayton McKenzie o re mokgatlo wa gabo ke motšwasehlabelo wa go etefeletša ga Democratic Alliance ge a ikarabela go dipolelo tša malobanyana moo tšeo di boletšego ke modulasetulo wa komiti phetiši wa DA Helen Zille mabapi le go akaretšwa ga PA mmušong o sa tšego thoma wa botei bja setšhaba. O boletše gore bona ba laleditšwe go no swana le mekgatlo e mengwe go ba karolo ya mmušo ya botei bja setšhaba. McKenzie o re dipolelo tša Zille di fošagetše o re Zille o na le maikutlo a taolo ya African National Congress le dipheto tša yona tša mmušo wa mohlakanelwa. McKenzie o sola gape Zille ka lebaka la tebelelo ya gagwe yeo go bonagalago ka re
yeo ka yona go bonagalago gore ANC e be swanetse go rerišana le DA pele e ka laletša pele e ka laletša PA le mekgatlo ye mengwe go ba karolo ya mmušo ya botee bja bosetšhaba. McKenzie gore ANC e be šetše e fetišeditše ditaletšo go PA le mekgatlong ye mengwe gale pele ga ge e tla dira tumellano efe goba efe le mokgatlo wa DA. It is so wrong what Helen Zille has done. Because the whole conversation now is about her controlling the ANC and controlling us. She says she must be consulted for any party you want to join. Why is she not complaining about Freedom Front Plus the join? She's not complaining about the white party, but the colored leader must now first, she spiel. The colored leader, I would not need a complaint. And if the ANC is going to listen to this woman, the only reason why they don't want the PA there is for one reason only. Because we are the only people that can unseat them in the Western Cape. And now she's already playing politics instead of putting the country first. Ba bangwe ba badudi provinceng ya Limpopo ba letile ka hlolofelo e kgolo go tsebagatšwa ga kabinete e mpša go letšetše gore mopresidente Cyril Ramaphosa a tsebagatše kabinete ya gagwe e mpša ya taolo ya bošupa ka tlase ga mmušo wa taolo ya mohlakanelo wa nakong efe goba efe. Go lebeletšwe gore kabinete e mpša e tlo no swana le ele ya mmušo wa botee wa setšhaba ya 1994 moo gareng ga tše dingwe mopresidente wa mafelelo wa mmušo wa apartheid FW de Klerk a ileng a tsoga masetulo sa motlatšapresidente. Polelong ya gagwe ge a hlomamišwa mopresidente Ramaphosa o gateletše gore dipoelo tša dikgetho ka karetšo ya lenyaga di bontšitše gore batho ga ba dumellane le ka moo mmušo o šomago ka gona le gore bakgethi ba file baetapele ba baswa sebaka se sengwe sa go lokiša diphošo tša bona. Batho ba bangwe ba dumela gore tšhomišano e botse mmušong o moswa e tla kaonafatša maemo a Afrika Borwa. E ka ba le changes nyana se e le gore ne se ka tsa shitse mekgatlo re shime ka moka ka ba la re ba se ka ba le ba re motho a rena ke jaaka party nefe tshwanye ke berekele ba ma community a ba berekele setšhaba ke kwa ke na le tshepo ya gore mogotlo wa re dipolitiki ba go bereka ka moka ke na le tshepo ya gore ne dilo di go tšhentšha mo South Africa batho ba go kera mebereko. Bangwe bana ba re kabinete mpša e tla atlega ge go ka tswa kwa baetapele ba na le maitemogelo le ba baswa. Ka ra cabinet ya a be le batho ba bantshwa ba menagoneng ya bona e leng gore a senke ba dira diphosophoswana ka gore batho ba ba gale ba leng ka ra cabinet a ka tla ba bušeletša ka mola ba ile o senya. Mosekaseki wa dipolitiki Enoch Maponya o re ntlha ya gore mebaraka ya ditšhelete e šomile botse morago ga go enišwa ga maloko a palamente beke ya go feta ke leswao la pale la bokamoso jo bo botse jwa naga. Ranta e tieletše kgahlano le ditšhelete tša dinaga tše ntši. Go ya ka DA e kwane le ANC gore 60% ya ditulo tša kabinete di fiwe ANC, 30% tša DA, 10% di fiwe diphathi tše dingwe. A re motho mongwe ditulo tše ke tše 30 motho ka baka la gore a re emetše gore di ye fase a re ke tše 30 e ra gore tše tharo di tla fiwa mekgatlo e mengwe e metlhano gomme ba bangwe ba bona ga ba ka se khumane ditulo tšeo ba ka no feleletša ba tswile ka baka la gore politiki ke taba go nyaka madulo gore o kgone go laola le wena. Presidente Ramaphosa o sa itsheba le bao ba nang le seabe pele a tsebagatša kabinete ya gagwe. Bešong re sa le amogela EFF ka Free State e sotše ka bogale ba lekgotlapetiši ba baswa bao ba thetšwego ke Tonakgolo Mmaqueen Letsoha Mathai bošegong bja Maabane. Mokgatlo o dumela gore go šetše go na le maphaga ka kabineteng yeo e mpša. Mongwaledi wa EFF ka provinceng Bosango Msimanga o re boetapele bja gabjale bja mmušo wa Free State ke sešupo sa dikgahlego le ditumo tša mongwaledi kakaretšo wa ANC Fikile Mbalula tša go etapele ANC le go tšea maemo a bopresidente. Mekgatlo ya ganetše ntšhitše maikutlo ka ga go kgethwa ga maloko a komiti phetiši ya province e mpša. EFF e seollotse ka moo go kgethilwe matona a province ka teng. E hlalosa gore dipolotiki le dikarohano tsa moga ha di a tlameha go ama tsamaiso ya puso. Ka ra masepala tsena tse putlameng tsa Freestata kaofela o nka motho a lo ithuta o ra tsamaya ganne koloi
o ya lefapheng la tsa bophelo o nka teacher ka lebitso la viceroy ga ba ga tsaya viceroy ke motho viceroy Mahlatsi wa monka o mo etsa letona la tsa bophelo ha se doctor ha se nurse I'm sure tseba fela go phanado e fodisa hlo mara ko no nko entswe letona la tsa bophelo mabapi le taba ya diphapang tse kara ANC di sentse di bonala hore di teng hobane batho bana ba sa tswa kgetha speaker Mme Sifuba mabwa mona ha premier na kgetha empa ha jwale ba se ba motlositse o sebile ho kgethwe di MEC tse lebitso la Jabu Mbalula le ile la hlahella nakong ya ho feta e le la ba bang ba basebetsi ba amohelang meputso empa ba sa sebetse masepaleng wa Mangaung Metro. They have conducted an investigation and that investigation has findings and the ghost workers have been found and those ghost workers were there long before I arrived and my name is none among those. Ha ho so hlake hore bokamoso ba modulasetulo wa ANC Mxolisi Dukwana bo eme ho kae sena se qadile go hlahella ha isale Maqueen Letsuwa Mathai a nke marapo a ho ba tona kgolo profenseng Dukwana ha se karolo ya matona a province menyenyetsi e supa hore a ka nna fuwa setulo sa ho ba motsamaisi wa dipuisano le kgotleng la ketsamolao fela mokga o thutse tu ka hore Dukwana o lebile ho kae hobaneng ho le uncertain hore ba mo be ha ho monate hore o iphumane o sena botshepehi ba hore na o eme kae. ANC e lahla ya qhelela ka thoko ditlaleho tsa hore hona le dikgulakgulano tsa matla ka hare ho mokga. Mxolisi is the chair of the province who officiated over what Comrade Queen has presented to us in terms of coordinating and ultimately. Ha ho so hlake hore ke bomang ba tla kgethwa ho ba motsamaisi wa dipuisano le motlatsi le kgotleng la ketsamolao. Magala Masiteng, Lefapheng la ditaba ho SABC Bloemfontein. Komishene yeo e kemego ya dikgetho e re tseba ka ga go golegwa ga mokomishenara wa yona Ngaka Nomsa Masuka gomme re tšwela pele go lekola kgatelopele ya molato wo. Masuka o hlwele a tšweletše pele ga kgorotsheko ya melato ya kgwebo yeo e bego e dutše ka kgorotsheko ya magistrata wa Palm Ridge le hono. Ngaka Nomsa Masuka o swere pejana ke lekala la di-Hawks ka ditatofatšo tša bomenetša bja ditšhelete yeo e balolwago go diranta tše dimilione o tee fegolana pedi go kwagala gore a se nka latela melao ya maleba nakong ya ge e be le hlogo ya mananeo a go bjala leiswa setšhabeng goba CSI program ya panka ya Standard Bank ka ga go aba dipasari go bao ba leng kgausu kudu le yena. Mabarebare a mangwe gape ke ya gore o dipostile ye nngwe ya tšhelete yeo ya dipasari go ya accounteng ya gagwe ya private ntle le tsebo le tumelelo ya komiti ya bahlokomedi ba sekhwama seo o lokolotše ka peile ya diranta tše dikete tše 20. Molato wo o šutušeditše morago go fihla ka la 4 Setemere. Kgoro ya maphelo e tsebagaditše ka ga diphetetšo tše dingwe tše tshela tša go amantšhwa le monkeypox ka mononageng gomme seo se tliša palo ya diphetetšo go tše 13. Go begile diphetetšo tše 7 ka KwaZulu-Natal, tše 5 ka profenseng ya Gauteng, mola e tee le ka Western Cape. Kgoro e re hweditše moriana wa go lwantšhana le monkeypox wa go bitša Tecovirimat go balwetši bao ba itemogelago dika tšeo di gakalelago go ya pele. Moleledi wa kgoro Foster Mohale o re diphetetšo ka moka di tla lekolwa goba kere di tla laolwa ka tšhomišo ya moriana woo. The Department of Health has received the first batch of Mpox-specific treatment for patients who experience severe health complications as a result of Mpox disease. The process to secure more treatment, including vaccine, is underway in case the need arises. However, all mild cases will continue to be managed with supportive treatment currently used to manage complications like fever, pneumonia, and skin infections. Therefore, the department urges all people, regardless of age, gender, sexual orientation, with suspected Mpox symptoms or who had physical contact with known cases to present themselves at the nearest health facility.
Kgorotshekegolo ya Pretoria e kwele gore sellathekeng sa Mthobisi Ncube e le go mogollela wa boraro tshekong ya polao ya Senzo Meyiwa se amantšhwa le tora ya megala ka Phosphorus mathapameng a letšatši la polao ya sebapadi seo sa kgole ya maoto. Setsebi sa mogala go tšwa go Vodacom o file bohlatse bja gore sellathekeng seo se be se le dikilomitara tše 2 fegolwana senyane go tloga le lefelong la polao. Se sepelelana le bohlatse jo bo felwego ke tlhatse ya peleng Constable Sizwe Zungu yo a rilego o be a ena le lebalatofatšwa hosteleng ya Basotho e le go dikilomitara tše 2 fegolwana tshela go tloga lefelong la polao. Se le ge Ncube a gateletše gore ga nke a bea tikologong yeo a se nka bea loto tikologong yeo letšatši leo la 26 Diphalane 2014. Le ge go le bjalo setsebi seo sa tša dillathekeng o boditše kgoro gore mogala wa Ncube o bo se wa ema felo go tee tsheko e tla tšwela pele ka la 22 kgweding yeo e tlago. Go tše dingwe maphodisa a province ya Limpopo a botše molato wa polao e se ka maikemišetšo kgatlhanong le naletšana ya mmino gape le modiragatši Lehlogonono Chauke yo a tsebega bjalo ka leina la Shebe Mabena. Seo se tla morago ga gore a amege kotsing ya sefatanaga yeo e fetilego ka bophelo bja morodi ya gagwe wa mengwaga e seswai. Kotsi yeo e diragetše bekeng tše 2 tša go feta mmileng wa R37 ka ntlanyana ga Polokwane provinseng ya Limpopo. Ge e sa le Chauke o be a le bookelong morago ga go hwetša dikgobalo tša go šiša kotsing yeo. Bjale ya re boneng ka boripana gore mebaraka ya dishere e be eme jwang ge JSE e tswalela ka iri ya bohlano. Ranta e matlafetše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupiane ya theko ya dishere ka kakaretšo e theogile kudu-kudu ka lebaka la dishere tša gauta. Theko ya dirafša e fokotšegile ntle fela le ya oli leo ke lebaka la mapale la gore kgolo ya ekonomi ka China e boetše ya tielela. Bešomi ba swana ba tla re ga enkentšha boloko ka moka gomme ya rena tema e felela gopolang gore ditaba tša rena di a hwetšagala go marangrang a dikgokagano ka moka le app ya rena ya SABC Plus fa o ka e downloadago wa bogela mananeo wa SABC kae le kae o le gona. Matlakala a rena dikgokagano bjalo ka Facebook le X. Dikgatišo tša rena di gona ge e šita le go YouTube. Nomoro ya rena le ka kgata tema gopolang gore ba ditaba tša sehlopha sa Sesotho ba tla lesolela tšona mo go SABC le go SABC le gae go sasa go latela kakanyo ya maemo a boso bešong tšwelang pele go ipsina ka molokoloko a mananeo go SABC 2 gabotse.